Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina min Muhammad alayhi salatu wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hamdin shukuri čera samo mare gospodara Allah azza wa jalla ko stvorio amin kutjamen hem barenja met yadiamen. Salavatim selam bi çalajikom arman bu peygamberu Muhammed alayhi salam. Nesri familja, nesram Allahim sallam ušatva katrudinen peđiku sudnju dive ki praksa tanenu Kur'anu sunneti ko borun kaderi kauven Allahu amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamu godin. Palno sostam la ficerjan anko godi denatumet sine uvšemu dešupan šta ajeti tari suratul al-Baqara koto Allah azza wa jalla wa čeri walillahi al-mashriq wal-maghrib fa innama tuwallu fa samma wajhu Allah inna Allaha wasi'un alim. Vačerjan znači su Allah azza wa jalla wa čeri Allah su ojtano hem u istok hem u zapad u mašriku i u magribu kota god je elementumen pozoritano Allah soro lice. Znači pa su Allah itano pučukar hem ovsa džanela. A mi čerjan nešto hari lafja kalista ali kada dovezi namen fandahari katika zadrži namen iako je tamo kratko ajeti ama si pogud nešto ne stava fiti čerope. A kava ajeti walillahi al-mashriq wal-maghrib ova bila plalen sar uteha terahatilpe u peygamberi alaihi salam emo ashabija palo su i klile znači tari Mekka. Nelja nema čerjan ovake da i klile tari Mekka len je najman luthan te čeren te muken te aven ki Medina pa Allah imam gleda plalen nen te tirinen pe premali Mekka emo doa len je to sar uteha sar terahatim pe te smirim pe. Ema kajtano išareti, tu men ako ka je Mekka muklen, ama tu men kada momenti kada Allah te pale ka iranen. Ama kana ki irinen tu men premali Kaaba sar kibla, a kada vreme kada Kaaba mirno uzali Kaaba, znači uzilate i si namazite čeren. Znači, koja uvela je kišareti o irajba prema lokopravcu e kabakoro, znači sam uteha, hem rahatluko sare pejgamberesa džare ashabenje. Nelja mila čerđanki s početka, a kao walillahi al-mashriq wal-maghrib, je tamo sebepija, pomjanka akva jeti tamo, isilje skoro pa deš tepena, tumačiba sad tumačina islamska alimija, kaj pruna, isilje deš sebepija, so su Allah objavljali. Hem pomjam ka je tamo sedeti su Allah objavljali, nemiketko prvo vreme muslimanja Iranena pesine premalo Bejtul Maktis, premali Palestina, Allahi ne sar kibla muslimanini kon bilo vreme dešušovi dešer tamo sekija. Amo kalbi pejgamberi su i nekaj ki Mekka. Allah azza wa jalla redine se tirini u pravcu e kiblako tovel premali Mekka. Ovdje se prima kva jeti tamo znači sam uteha sare pejgamberese a džara ashabenje so Allah azza wa jalla a kaleas premilen a kana moment kam moje kol tibla a kao vreme kada kaven so uzale Kaaba i mukemirno rati namazika klanjene. Pomijam znači muslimanja ki Medina dok ke pal šeđe hijra dešušovi dešer tamo se ke nena pe premalo Bejtul Maktis pa Allah i naredini tirinen pe premali Mekka. No, međutim, a gdje je prisutni tema pobar akcent kad šiva ko Bejtul Maktis. Bejtul Maktis koja, nažalost, upravo saran da dive panlosine ki istorija prvo putja do bor mase po Ramadan muslimanja u tena klaringe, bajramina sine. A u Bejtul Maktis tamo pralanen ko kalbija je mu'minenge. O Bejtul Maktis kojeg sad trokuta džare, ko trinkola, sjavne znači ko prothan Mekka, Medina, hem o Bejtul Maktis ki Palestina. Hem tavakala trin mešđidija, naš ti nisar te ulavgio, ta u minesoro kalbi ti kleo bilo su tavo okvir. Hem svaknek muslimani i sile pravo, hem sile hako ki Palestina. Sebebi ka je odvahine anguni kiblataro muslimanja. Penena di save alimija
o Beitul Maqdis quando no vreme hine pošukar čak tari Meka. Hine pošukar tari Meka ko vreme kada muslimanja iri nenape premalo Beitul Maqdis. Kada u Beitul Maqdis hine kibla muslimanengiri tegani znači u Beitul Maqdis hine pošukar tari Meka. Pa od ja kibla i sila posebno tan po kalbitaru muslimanja. Iako je tepena ova šinavdilo dva propisira i ba ko pravcu prema Beitul Maqdis ko namazi, ali ona značini kao muslimanja odretningepe taro Beitul Maqdis. Ako šinavdilo propisira i basoro car kibla prema Beitul Maqdis, od ona značini, znači kao muslimanja, ona nite odričinempe, ente durio taro Beitul Maqdis. Ki Buharem ku muslimi si predaja kao Abu Zer radijallahu ta'ala učilaj peygambere Ja Rasulallah savitanjan guni džamija ki puf kerdi vazdimi gradimi o peygambere sallallahu čerđa o Mešćidul Haram ki Mekka a pavodova učilaj Abu Zer tegano peygamberi va čerđa Mešćidul Aqsa o učilaj Abu Zer ja Rasulallah kobori vakti maškaro Mešćidul Haram ki Mekka hem o Mešćidul Aqsa ki Palestina, Rasul sallallahu alejhi ve sellem salam da beš. Znači, guni džamija vazdini ki pu uopšte, sino Mešćidul Haram, ani Mekka. A pa Allah te arova Mešćidul Aqsa. A o vreme, o periodi maškar o Mešćidul Haram, Mešćidul Aqsa, salam da beš sallallahu alejhi ve sellem. Ima čeđo peygamberi sallam ko hadisi tawad Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Penđa ko hadisi, da ne dozvolimo emamušenjete spreminen biri jahalica, biro preuzno sredstvo, ko drugo premali džamija, osim plako trim džamije. Penđa ko Mekka, Medina, Beitul Maqdis, Mešćidul Aqsa. Kad ja predaje ova se ljupio mamušite, manjula nije da ti žal te planini. O nijeti leso, samo te žal ko nesani džamija, te planine napalo ti rame. Od ovako din da ne dozvolimo. Osim manušte spremini piro prevozno sredstvom, pešejan, kokova, nije teja teđati planin, osim kakala trinđani. Čak muslimska linija, da nečak dozvolimo manuše se, pa čak niki Mešćidul Quba nije teja teđala katak, samo se prodova te planini, iako čak u teja džamije sila vrednost stavete klajna umate, rekati si tu nagrada u mraki, pa čak niko do ja džamija ne dozvolimo. Nego usput te hine, te na kšandiso, znači, na primjer, Giran o Harimi, ki Medina, kel Dingan, kel Janzi Alete Resulet Jan Seram, kod ova slučaja še teđa ko Mešćidul. A inače nije teja samo specijalno došlo zva teđa, na ne dozvolimo, u nije kaver džamija osim kakala trim, sad to sa sram. Nije teja teđa samo se pribaditi. Ko nije džamija odva ne dozvolimo. I dunja. Ma tebi kaj je vrednost takva džamijaki? I svi rivajeti koji imam Ahmed ko Musned, kao Rasul salama čerđa, od Dejjal na netek koliko Beitul Maqdis. Od Dejjal na netek koliko Beitul Maqdis. Iako ja meni je neli penđa doa, kao Dejjal na netek koliko kaj, ki Mekka hem, ki Medina. Kaj tano temera ikija kola bazinena hem braninena piresta blenca, ama i sida rivajeti, ko avela hem komini pe isto hem, o Beitul Maqdis. Ema kva rivajeti tamo ispravno. Ema kva rivajeti tamo ispravno. Ema kva si kavija menge samo ko bori vredno so o Beitul Maqdis, kole stao muslimanja gdje nažalost pe ostala zdje. Isto je gada, kva su si kavija menge ki vrednost tava kva tam, tava kreja džamija tava Beitul Maqdis, kad ma panglav o kraja tava dunjaluko, sa su ka desinipe, sa su ka ovel, no ako trujalo Beitul Maqdis negdje od teko doa, ko lakoro pa šipa, ki lakiri blizina. E blabe kit kao ima Mehdi, o te kare selpe kasa, ne Isa. Em kit kao Dejjal, em kit kao je džuđe međuđ, em samo dvane same događaja, so kao ven ko mene do te trujalo.
па шузал ко Бейтул Мақдис. Кет кануло Иса алейхи селам, кавелен кавачерен ли се, хајде клани на мене, предводи на мене. Па Иса алейхи селам кавачерен ге имамукум минкум, имами танојек туменда. Епума перкавака и каовел, нигда вер осим кај, ко Бейтул Мақдис. Кава случај, кет кануло Иса, ама ушакану динеле ти клоте во динјо намазите кланини, о кавачери имаму ку минкум, имами танојек туменда, ко тамо ко Бейтул Мақдис. Ама това си кави ки вредност, а кај леп ханеси. Па Бейтул Мақдис стану халален ко власништво, тару мети, на не тамо палестинција. Емо доле се би валани нормално уметите пирави кајна. Уметите воздел пиро гласо. Ке дикела со десини пиек неправда. Че се кама, на уметите воздел по гласо ке да дикела неправда зулуми со течеропе, него кама, ке би дикел умети ко доа кан со мекрух черелапе, кмаваните воздел по гласо. А камо ли те дикел зулумен те чутинен? Ама, дикаја саја мамахани. Дикаја козом јам слаба, дикаја козом само неправда зулуми, неправда десенипе, дикаја сарлени кет мангена бранинена ки џамија текуен, кърна со год мангена. Валлају мароха али те поправени тамо само муслимани. Ко хадиси ки Бухарија авела предата во Бухарија радијаллаху таала ан, кај Аллахи пралален бичалге мелеко солело душе. Бичалге Аллах аззаваџелле мелеко солела е душе те џалко Муса алейхи селам. Аллах Муса куѓале ми калѓале стајекјак. Значи Аллах мелеко солело душе, Аллах кај? Ко Муса алейхи селам. Те мерјаркерле, те не стај душа. Па Муса куѓале ми калѓале стајекјак. Па мелеко солело души ленгапе ко Аллах ма серџа, Rabbi biçalgama koje krobo koja nam angela meriba. Inače, koja hadista u halem ko manuša nejasno, naštite halon lehem odbacijeli. Amo hadista u kaj, a će žal imam Buharija. Manuša su odbacije, kada predak malo sad šajta ovo meleko, solelo duše ko pejgamberi, amo pejgamberi te kuvel le emne sirijak ti kalbi. Odbacija kao hadisi. Amo meleko solelo duše Allah, ko Musa alaihi selam, ko oblikuje manuše svoje. Zamislim tukaj je tavo bilo koja benda, rošu tuaj temere. Sad kada giri. Su kada čuzi tu da neka mahineli. Ke osnovo dajta mi priroda i manuše svoje. Pa u meleko solelo duše Allah ko oblikuje manušikano, Allah ko Musa tava ti duša, tuaj temere. Pa u Musa kugjale su si normalno reakcija, i kao gale stav ehak. Ma je normalno, znači da je bilo ko su na, pogod su na penđarene, nek nepoznato, manuš, nađaneja nikada džanko tu život, ne mogu povajte mene, sad kaj reagiraju. Pa u Musa i sad na penđarđene neko su relo duše pravali. Pa kada odujte od malo o meleko su relo na duše, Telo Musa alaihi salam džaja petano u meleko solelo duše. Pa kaj penđardok Musa alate čopiri, pirovaski koža, tamo guru. Pa ko bor balaka stari, a do bor bešvelika živini. Pa palo do Musa alaihi salam, da dodala tamo Allahi, ket kalolo vakti merim nasoro, te pašiakerle ki blagoslovljeno mubareko puf, ema vatete merel.
Orsa salam vaçerinde ekran predaya ya sahabinge vaçergatma tewa kana kodwa than bisikawatu mengekuma kaitan le sor kabul da Musa alayhi salam emdela je popis ponza koji je drumo povijalo samloli kupla od teo kaburi taro Musa alayhi salam. Pa kaja predajno nasikavi ništa avel osim so vrednost takale tani siri. Predaj pomijamo se piko kraja Musa vodonatara Allah Wallahi te pašakerli Allah ko meribna sorovati te merel kaj ki blagoslovi mi pu. A kaj je ono? Ki Palestina. Palestina će raditi. Allah Af ibn Malik ko vaktitar pohod ko Tebuk em kugate lavo šatori kaj siro pejgamber alayhi salam o pejgamberi vesela čerđa baš o Af ibn Malik ma pamtim šo bučakula kada sinen pangalo sudnjo dive maškar la šo bučaso pomijane se pomija pejgamberi piromeriba i šareti taro so sudnjo dive hem duito so pomija maškar kula šo bučakula oslobodiba o mesđidul o Beitul Maqdis kad ko slobodini momentalno tamo su tela okupacija stardo kad kao slobodini pe u mesđidul Aqsa o Beitul Maqdis ta rozlumčarja odvaj tamo su ostvarinja petalo i šaretja tamo sudnjom dive hem aloko imam ibn Mađe kole su rosunen kao Rasul sama čerđa kada o Sulejmani završija džamija ili penđato koji gradija džamija Mesđidul Aqsa ko vas djelo Sulejmani alayhi salam palo su završijala vas dindoj grandindoj dova čerđa ko Allahi azza wa jalla em trin buča plantaro Allahi o Sulejmani rodija kera ona ki predaje Ibn Mađe preživno u pero sunet Orsa sama geno kjerja. Kada Sulejmani završija gradiba džamija, dova ko Allahi čerđa. Rabbi put molinava, te ločareman je te ana presuda hukm kolja tu zadorno kave. Penđato kao Sulejmani i ne sad sudija. Sudini maškar ko manuša. Pa molje Allahe te dele znači te anel uvek te sudini maškat ko manuša koje ke sa po način sa Allah zadovoljno kao da. A mo Allah je zlođeno dva dijale. Dijale te presudini pravedno, precizno, čak poprecizno katar piro dat ko sudi bahine. Koji ne le su rodata o Sulejmani. U Davudi alayhi salam osodi hine sudinera, nena presuda huk ko manuša. Duito buti Como Rasul sallam, Allahe molija, Rabbi molinava tu te dema vlast. Hagarnuko, mulk, koja na ne to veli niko palomande. Em dingale Allahi leni. Dingale svaki vlast, mulk, kaj nije pejgamberi paloleste. Na sam pejgamber nije insani na hinele, naj to veli čiko su ljudje, sa su njelo Sulejmani. Peđa to je dobro. Tajnele se pokornem, poslušnača kočinja im šeitanja. Hem trito pomora, sam so volija Allahe, ma čerđa Rabbi dema, Rabbi molinava tu, ma niko koja kajađa mija te kuvel, hem Allah te klaninel, a te na ovel čistimota rodjunaja sarkodiveke da i dajle pijanjanja. Sali džamija, kotar će Allah. Aro Mesđidul Aqsa, akeja, pa su gradija džamija, dovija. Pa lačino pejgamber alayhi salam, no Allah azza wa jalla duj buča dijale tarakla trinzoro dija, uvek pogodija istina očači pa po sudu, ko huk, ki presuda, emo Allah dijale vlast, mulk, soniko kao leste na hinel. A ne se kao pe čak u pejgambera Isa Muhammed a.s. sebe pili lesiri vlast
Мана пхане шейтане ки Медина ке да старгявете та савле, или старгява, сасам ки Медина, а старгяви шейтане, та сагяне ошудрипа, але си вичибяква кова су се тингя, па наштияте пханеле себе писо. Сулеймани се пинеси дова родя, Рабби дема вас кога нико не дојде. Се подво. Оја, но, пенџардојда ќе предава, мада сасам те пханеле коступо, ма ке би пханане се душтено може би кенне, очаре би кенне пескеле. Ама се писо е власт, Сулеймане си е дова, наштија, чак кој сасам те ченало, со Аллахи дигјале од вас родија. Хем наставино пегамбери пуна, а очекуинава, кај Аллахи дијале макамо трито да сородија. Сородија, когод как фолко дија джамија, им как кланини дуј рекатија, тене и клан ди джамија, Аллах те на чистинле таро ѓунаја сар котрeke да дај бјанѓале. Очекуинава пуна това кај Аллах за оđe Кога вчера само лафите джамија кобори, сави вредност и сија кала джамија, джамија тоа тарадио умети воздијателаста. Вајта нова коро вредност. Ки чува лафтари лакири вредност да веćina пегамберија мајбут синета родова дело та. Одајта ни пуп благослови ми. Мубареко поводија. Доказе и сјаме се одна. И таро најпенџарни доказе Аллах за жикава чери кај пире робота мечидул харам и гаргале кај. Ки пупа е кани со. Барек на фи. Ро тано те Аллах и благослови мо чержан. Дојта но тано те да правален кај каовел и таро бару искушење ко крајата ваква свето. Папе улајтане тана наодори со ка појавини пе о Јеџуџ е Меџуџ. Оно те каве, код ова тана. Па плакет каве о Јеџуџ е Меџуџ, о Иса алейхи селам е уминенца, ка дуриол кај. Оја, ко брего, ки гора, сад преводини пе, ко бреги. Па о Аллах азza wa jalla ка бичали чириен, на чириен, чирмен, чирмен ка бичали о Аллахи ко Јеџуџ Меџуџ маџалнем ка уништинем. Ем калам чак па на по-баро искушењето од ова кај, од дори од ова там код Аллах вчера, од вајтано од Деџал. Од ова там ка од Деџал. Па о Иса алейхи селам ка му дарле од доја страна до там. Ема ква сака ово кај, ки благослови ми пу. Ки благослови ми пу. Негде чак читиум, а ако ме предана шта е напамтила ко бележијава. Кога као учло као Арапија. Тега ни код ова време периоди бут хари Арапија као ве. А од ова хари со ка чо најбутер као ве на кари. Ки благослови ми пу. والتين والزيتون بنجاب سورة Пено исламска алимија аквајтан од хан, коте најбути си маслинке хем смокве, ки дуња танукај, ки благословиме пу. Најбуте смокве хем маслине кај си подури. А Аллахи сочена макале, од тини од зейтун, од тури синин. Аквајтан е со. Со се као? Совли. А кај совли, Аллах дела совли која кава. А Аллах ке нешто, ко нешто дела совли, Аллах као нешто собут вредине вредност. Ето, пример е, например, Абдула ужасно на джите цененци о време, не. Аллах азza wa jalla совли дела ко време во аср, ем совли дела кај ко вакти. Па слично черела хем, од тини во зейтун. А кај си најбут смокве хем маслине, ке му бареко пу. Кој те ардија озумчарија чак напротив бутичерена туништинено кашта со дена маслинке хем
смокви. Цел па нахали време. Таман те завршина, кога почина па нека ете, му тека чова, а наставина Аллах Азza wa Jalla кошеву дешу шофта ети вачериндој. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الله عز وجل هم وچرنا والله بس اولادي لله والله بس چاوه لله سلايمون كاوvel palesoro itano saso siko havaya hem ki pun hem sao lese itano pokorno وقالوا هم on vačerena pučiba ko vačeri o hrišćani, o jahudije. Dobro. Hajtirina men hari poanga ko šelu dešu trito ajeti o Allahi vačeri وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. Като Allah Azza wa Jalla pomini tri kategorije. Iako i всякаква мишљење пренасвачени. И таро мишљење, а кала лафија сокма, ема черена, о Аллах песе владине ла, дел та учењаки, а това односини преку христијани. Дел това да, па и таро башо јахудии. Ама која со и таро исправно и упре и гари, или нахари по англо, коше удешу трито ајети која чаджа, ема черена о јахудии. O hrišćanja na neko ništa, a o hrišćanja vačerena na o jahudije na neko ništa. A isto džanda vačerena okolo su ništa na džanjena, ista slična lafija. Koji od vas su vačerena ništa na džanjen? No letano mušrikija, ani Meka. Pa kad to Allah pomini tri kategorije, on ta ne od vas su vačerena, vakalu, množina avela, on vačerena, emo hrišćanja, emo jahudije, emo mušriki, ani Meka, vačerena o Allah pese vladinena. Ne li o hrišćanja penena, o Isa tano, čalutaro Allahi, Allah i taraki. A o jevreja vačerena na, o Zeir tano čalutaro Allah. A o mušriki Meka kere su vačeđe, o melaikija tane Allah esere čaja. Trim kategorije. Ako ajete Allah donese vakalu, hem on vačerena. Tego naharula bitno mušaka, a on vačerena. Ko vačerena? Pa on vačerena. Hemo jahudi, hemo hrišćani, hemo mušriki atari Meka. Subhane. Slavimo neka ove lovu. Hemo Resul alaihi salam, kaj Allah Azza wa Jalla vačerđaki hadith kunci, hla kohovaj be morobo čivelamo, a na neve pravo kodova. Miro robo man vređinela, a na neve pravo kodova. Lesoro čiba man kohovajba pno Allahi, tamo odova so ačeri kaj na ne emanušete vazdav, palo som mo. A lesoro vređiba man pno Allahi, tamo odova so ačeri kaj mi sima so. Čavo. Slavimo mete ovav, pno Allahi azuđe. Sad te ovoma čavo, a mena nema so. Ovo je, a gjara vela. Mena nema, uzalmande, sa se objavljeno večera, hanuma. Subhane. A kad te kao Allah i subhane, značini slavimo o Allahi, ki smisla te negirini pelesta sao koja su lesena priličini. Znači Allah i tano čisto taro bilo koja krnjava buti. Pa Allah i subhane na ne samo al-jahad. Nego vačerinoj subhane tu negirijan sao doa so manušal pripicinena, Allahe se odvale se na doliku inel. A potvrdijan sao koja so lese doliku inel. Lese tani barir, lese barir naknada Allah minje baš o zikiri neki domanuš načeri subhanallah. Eli si posebno, kada čeri še odroma subhanallah, bihamdi subhanallah ila afid, kada čekirle, pa čerđam sabi nadar. Dikek tikno lafi subhanallah.
Себепи означај со аквала фипира. Allah ki predaje magaleka završina hadisi ko Buhari ko Muslim bešila kao sam slama čerđa najbaro junahi tano manušte pripisini Allah se amal a ustorijato te mudare tiro evladi taridar kaj ka bešel kuja te hal de vendar taro čorolipa hem te čere zinaluko eromjataro komšija prin barek junahija Allah azza wa jalla que leste e tane bare sabe como nós falamos Allah então quero que esse shirk ao historiato te mudare te roe e taritar que tu acabou de hal ente querer zinaluko romja talo komšija neka kumpa dobro komšija se romi zabranjeni a mahali podur na nego o junahi jer dođe zinaluko i komšija se re romjata put popharu za razlika od duri nekog podru. Ali sad god osodita ne haramja kibari deređe. Dobro, što kuđa vremena mazesu kad te kaču Allah i seri zelea na verku koka nastavina. Ovdje sam steko sabari, Allah za uđete na gledinfen, wa ahim dawana, alhamdulillahi, rabbil alamin.